laso putar tamen nili reply ng pipo jolada nili tum CPIML a party pen manifesto do dag nili tum manifesto no lang all India CPIML manifesto nili tum Bihar long top MP long lo India Alliance Jharkhand long sa me long clear dag CPIML long sik MP Haidar lo bodang te da Karbi Anglong di Mahaso bangke laso ang dengalong bangke dulu da ka artikel 244 bangke pacung vek po ang dengke la dak nilitum CPIML manifesto long sa me tok tamlo lasi dak sa tame nito bangke chunke dantang Rahul Gandhi ki bang ahot Bharat Jodo Nyay Jatra ha Manipur pen Chenglok lapo ha Mumbayan tame la dak Assam lo nakimu Rahul Asal malam lagi mu rahut, dah Karbi Anglong perpidang ada song do, ha berdua lang ko chong hong du, opposition doang kitun lap lo, sita elong long ni chong hong dun map, ejah katunggal ke nak ciru iruk, sita ni litum CPIML atau mabangke, non Rahul Gandhi ke bang hor bangke citong dun long vek nang jipu, ni litum dun bon lo, jagirut gol sepadi mabangke, ni litum citong dun long lo, halatang ni litum memorandum pon tam lo. Ja number 1 bangke Indira Gandhi akai ahot ki panong tekan Meghalaya State Creation Therapy apran ka artikel 244 chot mati la Meghalaya hempek long therapy ke ilitum Karbi Anglong bet di bahasa panong pilo artikel 244A 1969 ahot la so provision tengpe nangli phi akai ahot na panong piteka la bangso lam chak bangke non nangli India Alliance penjongsi Sorkar cari Prime Minister man puluh tante nilito mapara bake hempek nang pivek nang ji autonomous state nang pivek nang ji po a memorandum ke nilitum Rahul Gandhi pan pajir dunong lo alang listame implement po alam cak cipilo la so joine si pinil das India Alliance along stame nilito me claim rak fet lo ton magetu la so lo ejak aparti tu me kaning je Rahul Gandhi lo ata citong dunong le po pangkriwi lo te citong delo toware bengan tu nama curang rup amen ning jeng tung telo nili tok solo gi puge kupilo Daniel Teronke ami Rahul Gandhi blok kori bolo goisu alliance tu dorar kotha ami loge poa nai thu adhara star pora khuri ahire kot lok pabo na citong pokat na phang ke thang tap je man chapa chi don ma le tu tani li tu CPIML tumke 1986 pens ta menal tum chini ASCC nang sanction pens ta menal tum chini ni tu me kri bonte bon koan no na dak UPDS tum me akar lang akar hosita me papa me akar lang akar hosita me ni tu CPIML ta kan chap thip ni tum ke article 244 AC nang ji la penal tum ta jong se ekor se togi product se aprang emo turpak pen 1995 ko bangke MOU itu ban lo. La sinon second time jong si ko mat ne asong. Risim ko asong non aja asong non. Jong si sarkar pen talks doji prodante agreement doji prodante la ke MOU pe athak na po. Artikel 244A pen berba ciktok nang lo. La hello ni tu si PML to my stand ke. La si artikel 244A bang si citok vek na po sini itu lahai konsultatif amai kami hut song thok risim kora la so alang ditum konsultatif meeting hul sa menil tum ke lahai si advice pidun lo la si don mar le tu na itu bang honang na japini bang ke ini tum rada kisung aphan jok si sajok nang ji pulu tangte ini tu bang bong aso asa ka citom te la da bikok si ini tum ko mat ma ke chokche hala phan ka che sora ba ke ini tum ak jabra pet nang ji la hello India Alliance ko ma me pini ini tum theklo konat na opposition kang tang konat na opposition government ke do hala hai tum hara bang ke Modi ko pilo ka che claim bang ke Hemant Soren phan Jharkhand chief minister alang le phan ko pilo ke the nang phan ke case na ko bonji BJP le nang tum botak te rehai long po sipu ama Hemant Soren ko pilo ka lagi le jail damji ista BJP nang tum de pu amar alang li phan ba ke jail thak thok
korupsi alam tabelo. Aku tengok lo Delhi bangke halata Delhi state bangke Aam Aadmi Party si kacari Arvind Kejriwal halata bala piloma BJP to ke NS central government to frongjo inuta MP ave halata bang proximate MP ta Aam Aadmi Party abala non election along koson si Aam Aadmi Party phan ke parem ji ma BD alang litung ke claim ke piloma thang atu ave pinta ED to prokma Arvind Kejriwal pansame excise kelengkari pu ene ke pa bontak akhir jel biko sita alang litung hana dak surrender de Aam Aadmi Party to mabang ke ajab non litung ke nang tum jong hele pasung sita me BJP alang mangke litung nang mangke boda nang kuride nang tum hana chong dupte pusala dak tum sita me kini bang thurpak no Pini Mamata Banerjee paname asal asal pasiksa. Nasi konak na opposition kangta opposition less pahedet po pijo pena bangke isi vet tahu election na patiji. One nation one election to sipu. No nilito machi hangjo asik sidul da jut kokpo. One nation one election mane only isi vet election sido chotpo. Laso election ta jong si ka dokabe kirem dun tu kokpo tante. Alang itu next kacisi ke gupilo election ta padode na popo angpar ke election ta padode na popo rastom tro richo laso ke hahon si alang itu mang ke bang popo dictatorship aphan itu cetan Hitler aphan si second world war ke pamana bang ke Hitler ke chok che joini tanona bang ke India bang ke biশ্বগুরু palang ni ke cekro pilo विदेश में के तंका son kalathon dopik vanpo adontin nangli tum radatum piloma John Thon accounting puna zero balance accounting puna hala daga bangke lakre phok rada phanti popo inut bak long bang dokma latawe don mali tu zero balance account ta pusi jup koklo 15 lakh katang kata thang ta thek long le derlo ka therak je palap suri ini PM Kisan Comment Pensi la sipura phan lam cholo don le PM Kisan la sa sontin ka chobai puta be ko solo sorkar phai ni tu ka bisas ko la pen bangsa Narendra Modi lam alang ni ke chokle par lo dictatorship lo India ke first citizen bang ke president हम लोग दागली तुम काउंसिल लोग ले चेयरमैन पर्सन है इंडिया प्लान के नंबर 1 सिटीजन प्रथम तला के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू स्टाको पिलमाला सो नरेंद्र मोदी के क्लेम पारा बंग के आकिमी आ पार्लियामेंट आ हेम कांग पो हो बंग के साधु तो मान से पंतोय साधु तो मान पंतोय लो हदा के प्रेसिडेंट आ मान तला ले तुम खान के देलो ate presiden ta adibasi pina tribal pina laso joile lone ko pilone alawi pana me hang hede lake সংবিধান pan kar kan dolo tu সংবিধান pan ar kan pet ke makan lo la pen halo dak Sonia Lam the bangai pavir dadlo la ko piloma eso na bakke socialism non ni tum ka che song bom hai ili tum ka che song bom hai rada tum me thang o thikar long nang ji pula so ka che song Socialism, Hamasbat pulo, komunis puta pumelo, lepas Sonia bang aku piloma, secularism aku piloma, lake dharma nirapekha. Isi ada na loke lake sonsuri adhoram ke kroya tum sita me dopo. Tamela Narendra Modi akini parliament kinut hut bangke lasoni alam thebang pavi eno. Talake hala constitution of preamble lo. প্রস্তাবনা লো সিকেদো ভারত এখন সার্বভৌমত্ব মানে লাসা দেশ লো কেদাক একপিলবা বিভিন্ন জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলো সমান পুতমাতি সিতামে তাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা উঠাই যাবলো উলতে তিনে বাগে রিলিজিয়ন মাইনরিটি আতুম খ্রিস্টান আতুম পুনঃ বৌদ্ধিস্ট আতুম পুনঃ শিখ আতুম পুনঃ তিনি মুসলিম আতুম পুনঃ লাতুম আফান বাগে সেকেন্ড সিটিজেন আসি পেমান পো nonjong si BJP सरकार cari long lote la hai hen loka phere me lama ke don magli tu aku putulang muslim pen christian atau bangke non bang parot ni jong si BJP MP haider lo tante buta joklong le lo tang
lan cho ta kali ton male tum ko mane Hindu ke ko tum ta ninga rong nang ne hong hari tum ta ninga rong nang ne athe ke kupilo ma la tum ke inut tang india ke the aba a company to bakam si klem picho dakili tu ta Hindu nang ka malero non ke ok cholong le palam ta nang le tang lo se kal kli da ki long le da po bi ta tha long le lo bo ta tha long le lo don ma le tum fulote ini tu metang hako penang ke kroy aroma jutan ke dak si jut koko uniform civil ko lang si jutun koko la pen karbi kur phota dak si jutun koko dakili tu mane e metang khai kang ti pu si puta la ke chi pu jong pu jong si BJP tum hai thu det pu tante jo la hai hu ya ki sung ake chok chi do la so po chi la so BJP phang da ke paren nang po kapela kandidat tayo itong chinilo o morsing tiso alang le bangke for le na lo atang ka do ana bangke kicho de bang fulo len rivino iem promak la paru ko penceng lo khala horijanan khotian la so highway akung ke do akarbi ki do kila garat akarbi along le tame alang lito ame thang ame che thap eblo tangka ulai pilap lo la so na bang khusi pinia bang